Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić prisustvovao je svečanoj promociji polaznika 38., 39. i 40. klase Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, gde je poručio da je od najvećeg značaja za razvoj naše zemlje sačuvati mir, stabilnost i bezbednost svih građana. Biti pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije je velika odgovornost. Biti u službi svoje države, svog naroda, neprocenjiva je privilegija i čast za hrabre, pouzdane i istrajne. Pred vama su 3 ešalona mladosti, entuzijazma, snage, volje. Ponosno nose uniforme Ministarstva unutrašnjih poslova i dokazali su tokom vrlo zahtevne obuke u Centru za osnovnu policijsku obuku da su dovoljno zreli, dovoljno hrabri i spremni da preuzmu odgovoran zadatak da svakog građanina naše jedine domovine Republike Srbije učine sigurnim i spokojnim, srpske drumove bezbednim, a svakog detetu sačuvaju bezbrižno detinjstvo. Prvorangirana Tijana Vidaković, polaznica 39. klase, obratila se u ime svih polaznika. Pre nepunih godinu dana kročili smo u Centar za osnovnu policijsku obuku koji postaje naš drugi dom. Dom gde su nam profesori i starešine pomogli da usvojimo znanje, steknemo veštine i formiramo profesionalne stavove koje svaki policijski službenik treba da posjeduje. Obukli smo plavu uniformu sa velikom željom da služimo svojoj zemlji i svom narodu. Policijska uniforma nas obavezuje na mnogo načina, ali je najvažnije da je građani Srbije prepoznaju i prihvate kao svoju, kao znak da mogu da nam veruju. Obećavamo da ćemo uložiti svu svoju snagu, volju, samopouzdanje i ličnu odgovornost, da dostignemo visoke standarde policijske profesije, u želji da nastavimo svetlu tradiciju naših predaka. Na svečanoj promociji polaznika 38., 39. i 40. klase Centra za osnovnu policijsku obuku u policijske pripravnike ukupno je promovisano 783 polaznika.